Eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior. Odia TV na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity herizoba nsande nechubanza hecho kwa kabiri 2026 ninja kwisiye mtu makuru kandi kundagaruke kwisiyeho amakuru Agacencwire ombwijwire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi ceiling. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma mu human resource management. Omugacencwire kireki amashomero ga government gakozere kurungi kusinga gabantu buntu ombihuzo bye cyamushanju nakunu amashomero gona gariyo aminja gakozere gena ga government Ainom Shabrice na roto kuba mushawe mitima bayama yokora kurungi ombihuzo bye cyamushanju yenda ko omushaho rukora abantu bine burire bwe mitima Root Progressive omurimbara babishatagwize Mbabazi Charity hagana makuru Agacencwire ombwijwire banyuma yeshitongore cy'ukurebera hebigeze cha Uganda National Board okushoboza ebirugiro mu 2025 habakozere kurunjana bagumizamu barukujaguza Rwebshore Primary School ne rumwe mu mashomero ga government hagakozere kurunji omuri Mbara City North. Hagati y'amazina n'amatwenje abarwebshore Primary School twabashanga hishomero ryabo barukujaguza zamu bya peri 2025 kuzisabana anana mwenda kandi abana anana munana bazo mu grade 1 umuntu wagira mu grade ya kabiri kana bwa 13 mbweni yenda kusima abashomesa abo mu mpango gwakozire 5 aggregates and same about teachers head teacher. I got 6 aggregates in the PLE 2025 results. I want to thank my teachers. I got 6 aggregates in this PLE of 2025. First of all, I want to thank my teachers of P7. Because the aggregate 6. Cyandi kubasa kwabura abana no kugira ngo abase supervising amunonga focusing. I got 7 aggregate and I pray that God help those P7 candidates of 2026. Abeje hamwe n'abazira butwagambaho nabo basima ruhanga obashyikiza habusinguzi.
amashomero ga government ngakora icyo kureberaho nakunu amashomero go nagariyo aminja gakoze igena ga government nishimira ko munonga ahabwo kugira ngo tufikise abana b'2025 piro yibagikozreje importance merirwo munonga akuba kubaherize kurangira ngo SST bagikozere kubi abantu twe natashaka abanda kwama amasuku kanyoni yanda bagamba ngutinda hwiremo amasuku akubeke nakozere nkani nkimanya insima edicha washana Wilson akwatanise na staff yona mbasi mantine bugarcho abo kubera ishomero kunaje kuhita habana umwana wanje kandi ndikunda ndikurembe performance karebereje Rugabushuri Primary School abejana na mwenda bashitamire bigezo anana munana biziro mu idara ryo kubanza kandi umwe wenka nuwayiziro mu idara rya kabiri ahabwa TV West and Era Akiza webare Eli Akiza abaruti Progressive Nursery and Primary School bariyo baje gusobuhanguzi bwanyuma y'abeji babo kwikaje buzo byecamshaje abazire abashomesa n'abeji basimarhanga obabasise okikahabsinguzo bum okujaguza no kushemererwa nibyo byababiri ya Root Progressive Nursery and Primary School muri Mbara City bwanyuma y'abeji babo bono kwije mu idara ryo kubanza hamwe n'irya kabiri sinaganye nyine natumanya bijyana nimboraje munonga abanyuma gukora kugetfo bigezebi situation y'ishomereri Root Progressive abo ku ekwatanise n'abashomesa bayo abo machalinga y'abana bitwashomesaje reka batahamutiro mu buryo bw'iyo maxezi munonga estimate y'abasakora tuti dahabwe nkwatanisa nunzi eitwine n'abashomesa n'abazire n'abana neighbors twatanisa kurunzi peza hange kitinisa ndututamwa amani tukora mutindo abeji n'abazire basimarhanga hamwe n'abashomesa abo ufite amamano kurebeka ngo abeji batungo bwegese bwo murembe simarhanga abo kusinguriza kandi okishizaho hambuzi simarhanga munonga cyo kubanzanywe n'imporera amashemererwa mingi munonga abo kusinga kwa bana bitu muno mutabana wanje ayimsibwa Adolf abo hanguzo bwakozire right from P1 up to the end abo kwani nchesimsa munonga banyita orikwera Felista tumukushemera kwa abo mwana wanje ska angu aba akure bitsimshanju nsima bashomisa abatire mwamani sima hedicha kwatraoka bazire bamwe twastabye basa obuhabwe mbabazi ababasha babazire no kubongera abana bakabashomesa kandi zinshemero munonge rizoba kureba ngo dream yitu twacika transferting iki ndaka chikozireho konka chikozireho itwishomereri we have abashomesa bona bakwaye batende kibugi abana kandi babafa ani imporra kushemererwa abushomero ryitu ya Root Progressive nitsima rahanga abana bitu gukora je munonga simazi matura twino kusima kandi nsima director na staff ye bebare munonga abo kufayo kandi abana bitu bakakora je ndi Anita Tukunda webare Anita Atukunda bwanyuma yebuzo bya primary living examinations ahabu mwako gwenkumibiri abronetano kushohozwa abeja bakozireje baje kwizo businguzi n'abazire babo hamwe n'abanyana babo binji nabacija office zito muri Boma okushemerwa nitwe kandi omuri yaba harumo Aino Mshablaze oine kiroto cyo kuba omushaho owemtuma Aino Mshablaze obire na shomera ha Uganda Matters Primary School aho mu Rembo Mbara ashatagwize buzo no bonero butano kana jangwa kafayo mnonga owarukwero habazire n'abashomesa okora kurunji nishemererwa mnonga abo kujamfunire 5 aggregates charity nas funecho chiringu batisha banje abazire na nishomero
abanyabuzari shabitu bayomba tusomesaje batwabyine bikwetagisa ubwara ibararebe ijire bitabo tuzayo tushoma abazire banje bayomba motivatinga bamwe banshabera Bithona inomugisha nayoreka ngo kwikaje ebuzo nikija kumutera umujinya ogwo kugumizamo akahikize kiroto cye okuba mushaho w'emitima nyenda ko umushaho urukora abantu bine buhurire bw'emitima abwenshi kare anko wanje nice cya kare ubwabana kufana njyana nice cya mwisare muri nice cinkwenda kumbera hakira omisho abantu nkabo batagagaruka kufa namuyanja Ruth nyina wa inomugisha nagira ngo umwana wabo kwike buzo cyabateri banja ryo kumushomeseza mu mashomero marungi akahikirize kiroto cye tombwe nabena nyenkarejinga kujya munaza gukora abiye nateganisibwa math na English abiye nateganisibwa social studies na English konka icamana mununga ngakwatagana n'abashomesa beyi buradakika ndenimbanye n'abashomesa beye ba subject sezo Frederick Tumuhirwe mukuru wa Uganda Matters Primary School yasima beji ahabo kora kurunja hishomereri evuze buhire iro kushemerwa kwango byo rero results kuzohereze kushora nyuma abazyo kandi zatoreka ngo twina abana bakozerege twina abana babiri bine aggregate 5 kandi it's no wonder hatu nkomwe ogu ayinomugisha Blaze n'umwana ni leader is a leader abakwana assistant head prefect so njibanje manyisa ngo wawo leader no ine focus gasha kwa Fred Kabango tulyakira reka tumereho tugaruka nagandi amakuru agarukurataho nagakushyibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Omureberezi w'obureberezi bwa Rwenzori Rauben Kisembo naenda abashweri no kubariro ruzaro kule kuzana mtyanke wakame bazanke nkoko bakuzuranga zigati sobera kuzana bana back family plan Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33
ujwire je turukwetaga no kugamba aba original garments barisire impinduko mu kujwara nibajwiye kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'iri original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note kurugera kimwumbuki mu bwensho za Ankole Uganda ahi ensinembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no bwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka hoho komutindo haza gutebekana isigweje kora birometendere kere ukongera birungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto nubahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi ku mutano ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya biro kukeraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu Noro no mwanya gwo buhumuro ogurumwa businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro mwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacho echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bicebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. Bumbeire Secondary School Day and Boarding iri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeje nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeje kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana enkubi 2026 kumanye biri kukiraho tera note mujanje 2 ashatu na mwenda 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wampesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetungiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. Hello Uganda, this is St. Joseph of Nazareth High School located in Kavule-Katende, Mpigi district. It's a mixed O and A level boarding school. We have the most conducive environment, a competent staff. We also support our students
with personal and spiritual growth. A well-equipped computer laboratory, science laboratories. Enroll with us since we have an affordable fee structure, ambitious learning environment, and also we promote personal development through various projects such as fish farming, poultry farming, goat rearing, baking, uplift students' talents through sports activities such as volleyball, netball, chess, music, dance, and drama. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kube Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweshu district barakira beja bojona beshiki okwija kushoma certificate yo bonus nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itele cyo handiswe mu bwijiri omuminisho yo bwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itendekero ginentani sabwo buherezo skills lab ejure byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratungo buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunji abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health twakureterisha meranya murunji Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District nirya bojona bishi kandi ni dena boarding ine unib center na license ya ministry yebyobwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutino gwa ministry yebyobwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibihwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora ya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe teresimu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 ashatu ni 5 5 nemwe 30. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusi y'abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguri tucinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 25 okwerache icyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga neinga not mushanju ina 5 Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilometri 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare ryine byone byo mwegera kwetenga kushongo ko mucyo n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomeza arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje bareberwaje munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri zoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinana nina 18 fear God and excel. Kurukayo mukahumuro habeje abashomeza n'abazire bishomeri ya Butenga Primary School muri Isinjiro baje kuzeburjiro mbebuzo by'ecamshanje bimwako gwahwire aba babire binabani 16 ho mcamshanje kandi bona biziro mu idara ryo kubanza nerya kabiri.
Butenga Primary School muri Birero mu district ye Sinjiro ne Besima ubwanyuma y'abana bona kwika kurunjo mu idara ryo kubanza hamwe n'irya kabiri. Twine abana 17 mu cyamushanje umwaka wa 2025 abana babiri bizuro mu first grade no bubonero wo kubanza yireyo ubonero y'11 kandi undijo wa kabiri akozire agurutse 12 ubuzimanye n'amashemerwa mingi kore mutungire first grade kandi nsaba bazire mureta abana tushuruho tiyo tkorana mani nsaba mutongera abana okurugirira abanyakaciko ishomerera mazire myaka 2007 rutandikire konka turukatungaga grade yo kubanza onko kurukozera ha murundogu konkati umwaka wo tukikozere mukama yebare kandi tsima buri yomwe ashitwahika kandi twenda kumanyisa tukuzagaruka nyuma twatandika tusimbudde abana n'abazire nahatabakijira amatwenje nebaza abasomesa abadinga bansomesa ngabasomesa kumacha kawungezi nishima abasomesa n'abazire batwatireho reka twakora jogo mwaka nishemere bwabwo umwana wanje ubwo bire ntine subi ryo kumanya ngo nabasakora na wahike nk'abandi echo busasi Rashida namba soko zoroboneri 12 matkogona goko yenjerayo ahabo kuba no kumare cyamushanju gabire gariya mino ga ruguru nakoze 12 aggregates nenge subyo gena musinja teririyo nenga rakubona mangi yabana ngateje jange yabadampera kateze nesa abadeta China busobozi bompera gena musinja kandi ntwenda kusima batukwatireho okutandikira central government kutandikira president w'ihangeri na district abatuhire obuyambi bakatushashura abashomesa bakatwerezaho ebizimbe class 2 kandi tushaba ngwatu batwongere na class ezizindi ishomerera rikatandikira hamusinje gwe kanisa kandi obwa hati n'urwaturwaho government amakuraga gashakwa Aidan Bataringaya Ngano wa junior primary school rero kushango muri kaboheshema nariyo shatagwize ebyayiryo rityo ryayibembera gandgona o municipality ya Shema ahitwa hari ngano wa junior twashanga beji abazire n'abashomesa barukurahira izina ryanganwa ngo nibebembera abantu babakurata bwanyuma yo kwihaya beji 9 na mwendo mu idara ryo kubanza kandi 19 biziro mu idara rya kabiri first of all nisima mukama bwo kubana batuyambere kugera ngo ishomere twena abana ko kutujyana abandi batija kugira ngo tukozereje icyama ni nyenda kubanza gusimisha mero n'abazire banje habwo kwatanisa abazire kushashura school fees zikora mukaga bwembaza mukama ani nsima abazire n'abasomesa abazetshomesa ebintu kabukata kandi kabika Nganwa junior niryo ryizeriye bembira amashomero go mu municipality ya Shema kandi abebembezi bishomereri batugambira habwenci bakozere kurunji nde kutahamana mingi mukakora research shire habo kuba chebera yine hati ino kwehindukiremo so tubikora byona kuri kikwitagisa urangwa abana bitu bashoma kandi bashika so yo kugira ngo hati noza kugira wote no kugira wote abana tokishikano de kushumisa abana karicura mu ukakora research shikire tutirewe nkora abana orebe environment nebizimbe bisyebi na narwo tuyumza kombe kanyina yabana kuraramu na nebi na biro birungi ntwetebekanisiza abana bo kuba babire bingiho kandi abashabire myanya nibingi na hata abantu bari mbija hati ahindo kugambira omyezi 3 nza kwa twine kizimbe cyakanye na hariya ntushemerwa munonga ahabwe nkwatanise ryo mwishomero ekiretire excellence giona nabwe nshonga ye nkwatanise are nkwatanise head teacher na nabashomesa bona n'umuntu umwe
nk'ekiragiro umweja haringanwa burukasheshe n'abantu yaheterana n'abandi basima ruhanga batakatandikira izoba omuganda nkaga Kashozi Boarding Primary School mu Bushenyi District nabo bakozere kurungi kandi abeji basimire ruhanga oba basise nisimba mukama ntine bugarikiro ahabwa abana banje abarungo maka na masa basakoraje bakiyayo aguregetse kaga nisima ntine bugarikiro kandi nisima mnonga abazire banje abasize kubishashura school fees no mwebembi guma kuzifune sente konkaba basa kuzinsashura nyebaza na iditicha witu atube natukuma jo mwishe matra enough food mwena tuhebkwesa byona za materials kandi takinga na staff yeye abashomesa nabo beinakashe kwa hamatama bwanyuma y'emyaka y'enyima ibamazireno bakora kubi okushangurwaho mwaka ogu bakozere kurungi abo kuba twena ntukore kintu kimwe obukiko hamwe na nishomero kandi nkwatanise ejo mazima nayo niyeretire ntutunga performance ejo yitutungire kandi ngarike ntwaro umugisha sime foundation body ishomero ryitu rya musinje gwe kanisa kandi abana igana mukaga biziro first grade abana bana bijo second grade kushika kwa abana aba kizezera importance nungi yagati ya staff administration gasha komayi kwatwachire na Ben Mhoz district yashema amashomero g'ebyaro gonjire kora kurungi kusinga ago mtawni kandi omwaka okuzireje wagirageranisa nago agari omtawni omuryaga bugonji preparatory school ne mweho mugakozire kurungi ebuzo ebicamushanju ebyo mwaka gwahwire omugakozere kurungi harimu bugonji preparatory school mu Rumatya bugonji town council kandi abeje nshanju abashutamire vuze ebi nkaga na batano biziro mu idara ryo kubanza kandi batano biziro mu idara rya kabiri Benyine aggregates 11 nisima batichazi bitabo kutushomesa aba directors bitu kandi nishabaruhanga ngushomero ritarekeho n'abana abandi n'abariho nabo bikeko kutishikira nisima ruhanga kutera heri ishomero nisima ba directors abatire heri ishomero kandi ukozere PRE yanje nyerere bonero munana abarukwebembera bugonji preparatory school nubajanga omweji wabo nashohora rukubasa kwetanikiraho murumo kandi ngo buri mweji nibamwegise kiyako basa gukora akihamwe sente tarasa amashomero agandi tinoperezo buri obutana habandi kugira ngo abana bitu ntubahubwire tutura nabo tubahabura tubagaidinga kandi tubegese kuba abana kurugama abana aba responsible citizens barayambi hangeri ito kitwebemeze cyo kubanza discipline icya kabiri no kurebereraje abashomesa na non teaching staff kugira ngo batunge amani go kureberera abana aba kandi kindi ntubemeze kukunda ruhanga umwana urukora bugonji preparatory narugaho ahwire foundation education yona tusinduko mwana intaranta ye ruhanga yamutiremu tugidevelopingira aha as beginners urukwenda kuba engineer natandikira urukwenda kuba doctor tandikira kandi twabirebire bijumebi tunosima ba directors tunosima beji tunosima buri muntu abazire abatwatiriroho akwatumana gitu twenka kureka agamani gona gabangarga umba directors abana n'abazire omugandi omurukitagata tukira hari muhito primary school ishomero rya government kandi aba bakashutamisa bejigana 36 kore buzo bicamushanju ahari aba igani 18 biziro mu idara ryo kubanza kandi 17 beziro mu idara rya kabiri here points 5 nishima bashomesha embati mushaja winter prep bayamba tusomesha nishima head teacher abena twarjaje nisima bateshi abemba tesha nyireyo aggregates mukaga nimbanza no kusima head teacher abo mutaze munjabe na twazamu nsimana n'abashomesa ababasize kutushomesa kurango twikaje bati munonga mukuru w'ishomereri nagira ngo emicwe okutina ruhanga n'abashomesa bo mutano
nibyo bibahikiza hari yeki tekana no South Western tino mwanyamuhango munonga abo kwa twine namba mpango yabeji umfasha grade eje namba ernishomero ya government nyenda kusima abashomesa munonga bateremwa amani mingi omukwegesa abana aba barikushomesa kurungi munonga barikoheze buketagwa barikubachebera barikubarangu discipline erya muningo gwenyini gasha kwa mai kwa twachiri mwena mu bikurice webere Michael tumwakire reka tumereho twinaganda makuru. The management of Plus 2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 0 We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello Bonnie Conceal viewers. Once again I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro district in western Uganda. It is a girls school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys Kachopi Amoti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonnie Conceal, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonnie Conceal. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo.
lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Twakwakira ahari Kizoba Girls Secondary School aho obushongoce buri kutuura nitukorerera obusinguzi obwo turi kubangura bishiki omu mashomo ga arts na sciences okuhangaho bisya hamwe n'ebya tekinolojiya ebirikwetengwa omu katare k'emirimo. Ishomero ryaitu niryesiimisa ibiciro n'ebya karimagezi za laboratory za science na computers hamwe n'abashomesa abaine omwete gw'okukora omurimo gwabo. Omu by'emizaano ebikopo tubitwire twabimarayo. Abeegi baitu batendekirwe omu by'okwebembeza n'okukunda ihanga ryabo. Twine ebyengyenda ebirikwetengesa ahabwa entaayayo z'okwega. Generator eri standby otafeerwa omugisha ogw'okureeta muhara waawe akashongorwa ah'ishomero erikirizayo kwegyesa abaishiki. Kizoba Girls, groom and blossom for all-round excellence. Na hatukikiriza nguri kashemereye kutandika kwega hacori inzira ngo habanze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi. Twine nasare na primary ahamuga nkuru z'ishomero rw'ebihurosero korano rya town council Mbarara City. Abashomesa bitu nemirya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisare by'ishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanya burukiraho 076 cyenda na mwenda 27 cyenda na mushanju na 076 na mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Ziyan. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum. A couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast, and gold 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner. Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us. Komore tukunywa cyakaboze multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nitukuyamba ho kwigura misi kireta amana masyo mbashirira hamwe n'abakazi nendijo megasho kwatakaboze multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress eco kunywa cyakaboze multivitamin drink nikikorwa bakaboze health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakaboze okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 072 15 chenana nemwe 0M. Kibasi High School ishomero ryo mutindo kandi ryetebekanise kumara kire karingwa okuhereza abeji obwegeso burukurenga bwa burijo mayantu bebembeze byo bwegese ebyo mutindo gwa higuru nebyemizano nemice mirungi kandi nitukora kurunjo mu arts hamwe na sciences twino buraro burungi obwabo jona bishiki science hamwe na computer laboratory zirumwe byo kosa byona library mwe bitabo ebya buri muringo ahabo bwegese burungi bwa beji twine CCTV camera ahabo byo kwerinda bya beji hacire Nyanyum senior 1, senior 2, senior 3 na senior 5. Ebishare byishemero nibasibwa byomwe. Kibasi High School neshangwa omurungu amabondo town council ahari shaka Kagamba Road. Ebikuchira hotera 0 runana 5 na mukaga rushanju nkaga ni 5. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691.
omuzere kandi omukoza munywani wanje otwirwaro ndishomero eryo rateka mu mwana wawe akakubera uwo mugasho mu bwire bwo mu meisho isomero ni rimwe ryonka ni St Kagwa Day and Boarding Nursery and Primary School Bushenyi abampaha binabashobesa barungi abaragunsura umwana wawe akabapo haza mwana warahango tayebwa ditwegesa n'abana bitu debate okwesongora nkenyonza kandi nemicwe nico twebembizi haza nekindi tune nasari yiteri kwesi musaburi gomwe kandi abeji bitu ni bari ya balanced diet lero twahika mizano buri yamwe natero buzuruzi omubya security twine CCTV cameras hamwe n'abasurukali bari kumara hamwe no buraro burungi haza makuru marungi garingo twine myanya kuri gari nasari mpaka P6 ebira singa hompaho gambana mukuru w'ishomero hano tumushanju ibiri 54 not emwe 33 St Kagwa Day and Boarding Nursery and Primary School Bushenyi Day at no Kuruka humro St Marco muri nyabushozi Kiruhura nabo bakozire kurunji ombibuza by'icamshanju hebherze kushohozwa aba twashanga omashamerwa no kujogza ahabo businguzi ebitaguriro n'amatwenge gatara gaburijo nibyo twashanga St Mark Nursery and Primary School omukageti nyabushozi Kiruhura district. Celebrating okika kw'abana abana batkastamisa abana nshanju abana atanona abana bakora first grade abasingire omurya numureba abana kubashemerirwe abasingire binefo aggregates na munonga tuinaho mwana inefo aggregates we have another one with 4 aggregates this one is 6 ngokuberene begambera abeji bishomerere nibebembeze mico mirungi no kutina mukama ekibaru kugira ngo shibakoze ise kurungi yari cyane tero mwana wanje kumureta St Mark ngakunde ko yisomero rungi kandi ko bishomesa umwana nagire mico mirungi St Mark ni mico mirungi icyo cyambera mwana go kumureta St Mark niyo kunakushomereje nkahika university nimpuranye ndakuva musirikanye abashomesa n'abazire abo twashanga mu kuzaguzoku nibagira ngo buryo omwe namanya kora ryo mugagwe ekiri kubongera ububonero okwataje ebiturabiremu kisiyabuhanguzi omukilasi omu twe tunabashomesa bingi nishomesa okubara inemu tisha Edward nashomesa English tisha Davis nashomesa science kandi tisha Frank nashomesa SST konka twine abandi batichaza be batuyamba katisha Claire tisha Dokasi n'abandi bona baryenyema abatuyambere kwa bana aba. First of all, I'm so thankful to the Almighty God for giving us a blessing plus our school. I thank even the head teacher for employing expert teachers for giving us a very good work so that we can do grade 4. And I also thank my head teacher has been employing the teachers, and I thank my director has been providing us with the electricity to read our books. I thank my parents who have paid for me school fees to achieve it for God and my country. Ndisande William ahabwa Agacencwire. Babere mnonga Sande William ekayo wabira yesimbireho ahabunyesha njorokazi ahabwa Ruchiga district kandi umwezi wa president w'Ekibina National Unity Platform ombulenje rizoba bwa Uganda Jacqueline Jolet Kamshaba bino kwerachira bwanyuma y'omuntu wabo kubuza meisho abantu bagira ngo omuntu wabo akabiri 12 okwezo kwire kandi nagagera takarebekaga. Bwanyuma y'esandi ibiri Jacqueline Jolet tukamushaba buzere tujiro mu makaje omuraka cucu omuruko gwa Kigara omugombore akamwezi okurebekera kugenda misho oku tushangira abana bari kutura mukeje bekingirine n'abanyabuzara babiri baheza kwikaho aba tutereze kodi babona kutwigura bwanyuma yo kumanya ngo turutwenka abekeje tushangira bari kuza kushabira tukamushaba okugira ngo ruhanga muhere uko yari kandi tubarekere babanza bashaba twabona kuganira nabo.
ukurugera hari umuhara we Patricia ashaba nyina tukamushaba akakwatirwa hoteli mu Muhanga Town Council mu district ya Rukiga aho yabiri natebekana se barazo kuronda abajwecerwa be umubururu bwa abiri nubuza guterwa mu kasheshe kuzayikireshanka munana ona wa hoteli je yamugambira ati twikonka kunahura abantu kuna askari wanje kuyanjira ngo hino wije ari kubuza uryo mu room ki ngweno ati nyona ni suggesting tuhindure room ozo mu different room ati it's okay ati shine shonga tuhindura room tuhindura floor tuzo mu room ndijo kutabire twazo mu room ndijo twagumizamo nitukore baruha kuzayikireshanka ina shankisha tuzekiro abandi bantu bija the rooms that were next to us konka twagira ngo it's a hotel so people ni babasa kuza rooms ni basa kuzochupayinga kutwaherize ngwe ntitwabafawo munonga tutegeze bakabari nabamahe konka twageza mu shanabizire abyo bururu that's happening the next day bwanyuma yebi driver wabira ari aheru niwe yagarukira inebe mbunda bamukwasire tuza kuta driver ati mama atotaka shohwira tukamaze naza hasi nchebere ndebe yahari safe abo kuba narebera bamahe around so agenda shuma hasa za kuchebera if everything is safe kwa hikayo ni kwa bamutawe mbunda mutwe bakamudraginga paka room 8 ntweraramo bakabajimanyire room 8 ntukorera mukare bakabajimanyire so bamutawe mbunda mutwe bamureta up to ogwijigwa hotel gwejo room batandika kutero gwiji bari kuja fungua mlango dero tuza kuchebera hariyo enyijibiri at that room harogo orijoro misho na no rijoro nyima ura balcony tuza kuchebera na balcony tushanga nayo bariyo obushija buriyo niko bukagunza ngo ri kuhendo gwiji ogwa balcony bahendo gwiji ogwa balcony batahamu dero babona kwigurira abandi abasirikare babire baryo misho agwijoro ndoro misho batahamu kubatayire mukabati bekani ba coaching embundu twena batuja ngo kneel down twaza nko mukashonda twena twanilinga down hands up nagira ngo bashija babiri bajwire uniform nabandi babiri bajwire bijoro bya burijo bakajimanye no kutaha mu motoka rukwere ya drone batyo bakasimbara bakamutwara kandi ukuyihobota karebukaga ari bakamutwara tibatugambira titukamanya kozire mushango ki at least yabakoziro mushango bamurete ngo tumukwasira bwe kineki tubamutwara mu koti tumanya ngo muntu witu bamukomera bwe kineki aryo mu kihomeki aryo ntuza kumereta mu koti ebirebe konka tine kituri kumanya ogun nagira ngo birakiriho kuba rabeho batinenyena enshonga habo nkintu basibo mu njube kingirine abo kwera rekiriro kuriho nko kugwa tushanga turi hamwe all the time nituba turi hamwe tajya ngo hataba nko bakwatira kuriya ngweno nabwo nituguma tukinjire nko kumwatushanga tuguma turi hamwe so that we can keep ourselves safe nyono busasi buhango munongo kurebana bamukwata akuba ni wobira nabisa weka yande umushija wanje akafa nasagara nifuzi ni wobira naze kwata mukono abana nibetenga kuzayishomero tinyine bujogwe n'ubundi abase okwe basazanye wonyenga urukwembera polisi wo mu Rukigezi SSP Alex Wawire okurabera hasumu yagirangwe shongezi tayine cyara kuzumanyaho cyoni mucyurira kugwe kubanga singa nkimanyikira na kugambye njo wacu no gwe kinebyo nibigura from you nayenga omulimo gwafe gwa kunonyereza tujya kunonyereza bwibanga waliwe cyetagisa we shall come up tubagambe naye of the moment sina kiyinza kugamba ko nti kino kirigwe kinebwe kiti ni wasigize what Reka tumereho tugarukana amakuru hagebye mzani. Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurunje ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago Mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building
furo yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 mushanju mwenda 2 kinana nemwe inshanju 15 0 mushanju 00 ashatu neina kinana na munana kinana ne 2 ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Kororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twinene mishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera beji okuguma bina magara marunji no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurunji okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaji gwo kushomera mu kurunji nk'abaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tira esimu noti mushanju mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanju inamushanju noti 5 30 noti mushanju Royal College Makindye ni ishomero rya private erya Dena Boarding erukushangwa Makindye opposite na Magistrate Sport ryakira boje nabishi abwa amashomaga art na science na A level bine library na laboratory by'umurembe bahereza beje mfaraso ebukopo S1 na transport yabsha abwo kumura no kumuruka kwa beje bine ineb center no batendeke ndumi nka French Kiswahili Uganda n'izindi nyingi rukiraho terra aba Royal College Makindye are not mushanju 82 ashatu 2 15 abirnina Royal College Makindye education is the key. Royal College Makindye Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support, to convenience. Welcome home to MTN Wakanet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/Wakanet. Welcome home. Together, we are unstoppable. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirunje eryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya Dena Boarding niryakira bojo nabishiki nirishomesa science na arts na A level bine library yo mutindo computer lab ninunje eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum mensia okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise empunu kandi omubyemizano tino ri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere byishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 2 kinana na 8 22 30.
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kurukayimka humura timu y'umupira gw'ebyere y'abapolisi ba Kashari South niyetwire ekikope ky'Ambara District DPC's Cup 2026 abanyuma yo kusinga Kashari North na goli 5 ahari na za penalty mu final ezubireho izuba rya nyuma ibazyo omuzano gw'akamaririzo guzanirwa hacaye cya Rubindi omuri Kashari. First of all, to show the public that for us as policemen, we are fit. We are what? Who is not fit? Secondly, I want to thank the community of Rubindi, which has hosted us. It has been lively. Ewenka osula mubera police station genda rokiti chamani nokureba kangu abapolisi bakwatagana na community. That is our aim, biggest aim. Kintu kyatushemeza DPC kuyachupiremu kyatushemeza twayorganizingaho twazanaho like Chajirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo buri mwezi nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior Omuproguramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Production.
ntabwo kimurira icyaki namugasete esete zotandika kunuka owishemwe abatana yatandika no kutukura umukazi wawe ngende kintu kimwe tukiteka balance hangwa naza kurra ogo kurebuze cyombe kwetu ahabwa aba bakutoroka batashashire zo kupanga kandi umwenu wamuhereza umurimo muronje nanga ogwe nigwarko ba yakatambura karundi rero hati ngo buyaza kushashuru akarimo karayi kakutambura nse nanje mazama guhamuruma mwami gu bakwereza ona mazima nyowena kama jana ite turiyo mudira hagati rero muza kumpereza akarimo kacyo kati ngani wa munyongera mu omango gwobire nokorana gwo guha gorayi ogwo kusiba natambuza urugambo rubatamutumire nugugo ariho murumo gwobo ino guri mbona ko karimo kini mwampereza ino murumo gwabiro yino bakugambire ngo wananga hine cyagwe rero hati wabwino ngo sete meni kwara kuwani ogwo kurabira takwasa kwata sete kora koreje barabukongeza ohara nyongeza taro murumo guno kuza kutungo okutari